Well, somebody said that it is not important for a destination, but it's the importance of a journey that you enjoy. आणि म्हाका दिसता जशे जशे आमी जर्नी आमची एन्जॉय करता तशे तशे आमकां वेगवेगळे अनुभव येतात तातूंतल्यान आमी खूब कितें कितें शिकता. आयज आमी एका वेगळ्या विशयाचेर उलयतले. ऑब्वियसली प्रत्येक जाण म्हणटा की एक्सरसाइज करप इम्पॉर्टंट. सायकलिंग हो विशय खूबदां आमी आयकता की इज इम्पॉर्टंट. बट कितको इम्पॉर्टंट हें जाणून घेवपा खातीर म्हाज्या बरोबर आसा अशें एक पॅनल हू आर सायकलिंग एन्थुजिएस्ट. हांव एक एक करून नांव घेता. पयले सुवातेर आमच्या बरोबर आसा दामोदर वेर्लेकर जे आसा गव्हर्मेंट सर्विसान. तशेंच प्रमोद दिवगे आसा जे प्रोजेक्ट एक्झिक्युटीव आसा एका प्रायवेट फर्मान. आशुतोष नायक जेका हांव ल्हानपणा पासून वळखता हू इज ऑल्सो अ बिझनेसमॅन एंड अ फिटनेस एन्थुजियास्ट. आणि ऑल्सो जॉयनिंग विथ अस इज सुनील जडेजा अगेन इन टू गव्हर्मेंट सर्विस. गायज फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू द शो. आणि Thank you. more importantly, I just want to go and shoot my question that प्रत्येक जण म्हणटा an apple a day keeps a doctor away. आयच्या डेटीन ऑब्वियसली यू कांट स्टे अवे फ्रॉम द डॉक्टर. तुम्ही खंय ना खंय तरी तुमकां वचून तेजे कडेन चॅकअप करचें पडटा. बट इफ यू वॉन्ट टू कीप युअर सेल्फ फिट, एक्सरसायझींग इज वन. सेकंडली apparently आयज इज ऑल्सो वर्ल्ड सायकलिंग डे. सो हो विशय घेवन हांव आयज मुद्दम तुमच्या कडेन सायकलिंगाचेर उलयता. आशुतोष, इफ आय कॅन आस्क यू, बिकॉज आय हॅव बीन सीईंग यू लायट सिन्स आवर चायल्डहूड टुगेदर. you have always been into fitness, and I also know that cycling is something that you are quite passionate about. How do you see this scenario? Hi, I would like to thank Prudent Media for giving me this opportunity to talk about cycling on this auspicious day, World Cycling Day. And I would like to also wish all the cyclists around the world happy World Cycling Day. To start with, why cycling is important for me. Cycling is become a part of my life. It is unavoidable. It is so important for me that if I don't cycle at least thrice or four times a week, it's like I'm missing out something in my routine workout. Okay. Cycling has many physical and mental benefits. Physical benefits, as in it develops your body strength. Cycling is a whole body workout. Okay. It also improves your respiratory system and also your blood circulation. Coming to the third point, I would say it helps in building your immunity. Okay. The next part is mental, how it helps in mental development. Cycling, when you travel around the localities, the villages, you get to see different kind of sceneries, which is really refreshing. So if you are stressed out with something or because of this pandemic or work or something like that, you just take your cycle and just move out, just go around, see the world through a different through a different view. Okay. It's and also, yes, it helps environmentally too, because cycling is like zero pollution mode of travel, so it definitely helps in saving our environment. Okay, Pramod, if I can ask you one simple question, is it's an expensive affair. Cycling जे आम्ही म्हणता, it's an Yeah. expensive affair to it. लहानपणापासून आय थिंक Uh, पहिली 3 टायराची सायकल, त्याच्यानंतर 2 सायकल, ताका मागीर तो सपोर्ट सिस्टम, आणि ओव्हर अ कोर्स ऑफ टायम आयज आमी जेन्ना मार्केटान वता सायकलिंग, आणि म्हाका दिसता हो कार्यक्रमाच्या माध्यमांतल्यान आमी एड्युकेट करपाक सोदता की सायकलिंग डेफिनेटली इज इम्पॉर्टंट, बट वॉट आर द वेरियस टायप्स ऑफ सायकल अवेलेबल, आणि वाय डज इट कॉस्ट यू बॉम्ब यार? Yeah, there are many types of cycle in India. Mostly like Indian brands मातशी कमी असता, ताका एक्सपेन्सिव नासता चड. सो मोस्टली MTB आणि हायब्रीड ब्रँडान येता ती, आणि इम्पोर्टेड मातशे एक्सपेन्सिव असता कित्याक ताचे पार्ट्स चडशे कार्बन हाजे असता मटेरियल, म्हणून ते एक्सपेन्सिव असता. सो MTB हायब्रीड आणि रोडी म्हणजे रोड बायक, आणि
TT, a time trial, that is used for triathlon. So mostly many pro athletes like cyclists who are into racing professionally in international level, they used TT bikes. आणि तसेच आता इलेक्ट्रिक बाईक म्हणून आयल्या, सो ती फक्त मजे खातीर म्हणून लोक यूज करता. इट इज सेम लायक अ मोटरसायकल. सो जेन्ना बॅटरी सोंपता तेन्ना ते पॅडल मारपाक शकता, तितलोच एक फायदो आसा ताजो. आणि हय, एक्सपेन्सिव्ह आसा सगळे पार्ट्स, कित्याक म्हणल्यार तशेंच म्हणलें की हांवें इट इज इम्पोर्टेड ओन्ली बिकॉज ऑफ दॅट रिजन इट इज एक्सपेन्सिव्ह. आणि इंडियन ताजो आतां म्हणजे सगळे पार्ट्स जावपाक लागले. सो स्लोली इंडियन मार्केटान जेन्ना इंडियन इंडस्ट्रीज दे प्रोडक्शन जातले, तसो ताजो पार्ट्साचो व्हॅल्यू म्हाका दिसता देंवतलो. आणि फुडें इंडियन ब्रँड्साचे सुद्दां बऱ्यो सायकली येतल्यो इंडियन. ऑब्वियसली ब्रेकडावन तुवें केलें, वाय डज इट सो चार्ज यू सो एक्सपेन्सिव्ह. सो ऑब्वियसली ते मटेरियल सुद्दां आसता इज क्वायट इम्पॉर्टंट जेन्ना तुमी प्रोफेशनली सायकलिंग करता तेन्ना. आय वॉन्ट टू गो स्ट्रेट टू सुनील जडेजा सर. सर, म्हाका एक सांगा, यू आर इन टू गव्हर्मेंट सर्वीस. युजली युअर अटायर हॅज टू बी व्हेरी फॉर्मल, बट जेन्ना आमी सायकलिस्टांक पळयता, जेन्ना हांव केन्नाय सकाळी चुकोन जेन्ना उठ्ठा एंड आय गो फॉर मे बी अ लॉंग रायड ऑर ड्रायव्ह मे बी, तेन्ना वी सी अ लॉट ऑफ सायक्लिस्ट एंड दे आर ऑल इन अ स्पेशल अटायर. म्हाका एक सांगा, वेन यू वॉन्ट टू टेक सायकलिंग ऑन अ प्रोफेशनल बेसिस, वाय इज दॅट अटायर so important? Happy cycling day. And regarding the outfit, it is very much important to invest in a good branded outfit, probably of Lycra make type, because those material will give you aerodynamics and prevent you from sweating extra, as well as it will prevent chafing. And I would also like to tell everyone that the bibs what we have wearing are to be of very good padding, because it is very important during long rides. Damodar Bab, you also have been part of the cycling revolution for quite some time. म्हाका एकूच विचारून दिसता की ऑब्वियसली अबाउट युअर ग्रुप दॅट यू आर पार्ट ऑफ वन, आणि सेकंडली असे कितकेशे ग्रुप्स आसा अक्रॉस गोवा, आणि वॉट इज द नंबर दॅट वी आर टॉकिंग अबाउट? First of all, I would like to say thank you for giving this opportunity to share some words on behalf of World Cycling Day. As you asked me about how many clubs are there in cycling clubs are there in Goa, there are many cycling clubs like Benjim Cycling Club, Shasti Riders, Margaon, Honda Cycling Club. Yeah, pro paddlers are there. There are many cycling groups are there in Goa. And as you asked me, like how many regular cyclists are riding cycles all across Goa? Yeah, as we see on roads all across Goa, all cyclists are riding cycles. I think, as per my knowledge, at least roughly around 400 to 500 cyclists are regularly riding cycles. With normal cycle, a person can do a little bit workout, but when you really prepare for some events, you need to get a really good cycle. And these days, road bikes are costing too much amount. So everybody cannot afford to buy such kind of road bikes and all. So that is the major thing. So there are so many people who are interested in cycling events, but due to the financial consequences, they cannot afford to buy such kind of cycle. ऑब्वियसली तुवें लॉंग रायड्स केल्या,
कितें अशें एक्सपिरियन्स आसा तुजे when it comes to long distance bike cycling that you take? I just started cycling just for fun. It's like I was getting bored due to this lockdown, and I just bought a cycle and I started cycling. The first ride which I did was 50 kilometers, which I really liked, and then I went to the next level, was 100 kilometers. Then some of my friends said, like, there is a series which is happening, we call it as BRM, wherein there is a series of 200, 300, 400 and 600 kilometers. So I've done all this series, and yes, I've done 600 too. So 600 is like, I will just break down this 600. I'll tell you my experience how it works out. The first 150 kilometers is like you enjoy the ride because you are far away from your town, and you are out, like, out for a holiday sort of, and no work, nothing, no one to question. First 150 kilometer is like really exciting, but when you reach to the second 150 kilometer, which is like 300 kilometers, it's really exhausting and really tiring. The third 150 kilometer is where you get all these things, all the negative thoughts in your mind of quitting the ride, and you fear of accidents, you fear of dehydration and all this stuff. The last 150 kilometers is like when you are about to finish 600 kilometers. It's like a thrill where you are totally exhausted, but you want to complete it, so it's been a very good experience. When I was doing my BRM series, I got to see different places free of cost. The whole day I am on the bicycle, I got to see many places. I got to eat different kind of food, drink different kind of juices, the local juices there. I got to meet people who were rude, who were like friendly, who and they are also commenting, asking me why you are doing this and are you a fool and all like that, so it's been a very good experience of doing long distances. हांवें खूबदां ट्राय केलें टू डू लॉंग डिस्टन्स. हांव स्कुटरीनूच म्हटलें ट्राय करुया. आतां स्कुटरीन म्हटलें कशें, युजली वेन यू रायड अ स्कूटर एट अराउंड मे बी 40 or 50 or 60 kilometers per hour, you do it at 20 kilometers per hour or 25 kilometers per hour. पाशियस जें आसा पळय तें काबार जाता, सिरियसली सांगता. नरसिंहा, म्हाका एक सांग, हे जेन्ना सायकलिंगान तुका हार्डली यू कॅन अचीव मॅक्सिमम स्पीड, ऑब्वियसली स्लो स्पिडाचेर तुका ग्रॅज्युअल करचें पडटा. ते पाशियस पिड्ड्यार जायना रे? Partials म्हणजे you have to start from zero kilometers per hour. So then you push up to 10 kilometers, 20 kilometers. Then max speed what we ride is around 30 kilometers. So that pace comes gradually. So you have to practice and attain that pace. Okay, Sunil Bab, if you can join me. Sunil, म्हाका एकूच विचारपाचें आसलें की हे सायकलिंगचें मेड केन्ना लागलें? ऑब्वियसली सगळ्या भुरग्यांक, म्हणजे हांव आय हॅव ग्रोन अप रायडींग सायकल, बट हे एक्चुअल सिरियस पिशे म्हणजे अशे यंग एजीचेर मे बी वेन यू आर मे बी जॉयन यू आर वर्किंग, अशा टायमाचेर सिरियसली पिशे लागप हे तुमचें केन्नाच्यान सुरवात जालें? युअर लव टुवर्ड्स युअर सायकल? Earlier we used to do leisure rides, and we became more serious only somewhere in the month of November when we started participating in that BRM.
केन्ना अशें दिसोंक ना ऑब्वियसली यू स्टार्ट जशें म्हटलें की 0 पासून तुमची सुरवात जाता सायकलिंग ऑन अ लॉंग डिस्टन्स करपाची 0 देन 20 किलोमिटर्स 30 किलोमिटर्स एंड देन यू ऑब्वियसली डू इन टर्म्स ऑफ किलोमिटर्स म्हणजे 100 200 300 तुम्ही तर खूप केला केन्ना अशें दिसना टू गिव इट अप आणि जशें आशून सांगलें की आफ्टर एक वीक लागता तुजी बॉडी रिकवर करपाक सो ऑल युअर अदर थिंग्स गेट हॅम्पर्ड ऑल्सो केन्ना अशें दिसोंक ना की कित्या खातीर तुवें जो प्रश्न विचारला तसो आमकां खूब जाणांनी विचारला आनी आमकां केन्ना आमच्या मतीन येता की बाबा कित्याक आमी इतलें चलयता आनी अशें गिव अप करचें बी म्हणून थोडे जाण इतलेंय म्हणटा की बाबा कितें पीश लागला तुमकां इतले पयस पयस वतात आनी आमकां जिवाक त्रास बी करून येतात पण आमी कशें आसता न्ही आमी सामकें मेंटली प्रिपेर करून वता खंय वता जावं इवन सुद्दां डेली आमी नॉर्मली 100 किलोमिटर जावं 200 किलोमिटर हांगा लागींच जर वता तेन्ना सुद्दां आमचें सामकें मायंड प्रिपेर आसता जर ते 100 आसूं नाल्यार 1000 किलोमिटर आसूं सामकें मायंड प्रिपेर्ड आनी वेल प्रिपेर्ड आसता सामकें इवन फिजिकली मेंटली आनी तशेंच म्हाका तरी खूब जाणांनी असलो सुद्दां प्रश्न केल्लो की पिशें लागला तुमकां इतले पयस पयस वता म्हाका खूब जाण म्हणटा की तूं दिवसभर सायकल चलयत आसता म्हाका टायम मेळ्ळार हांव केन्ना केन्ना ऑफिसानूय सायकल घेवन वता आनी it is helping environment and also my body so I will continue it and जे हांव एन्जॉय करता ते हांव सोडपाक शकना वॉट इज दॅट वन मेसेज जर आयज खूब जाण पळयता एन्थुजियास्ट पळयता म्हाज्या सारकिल्ले आय टेक दीस ऑपॉर्च्युनिटी गोईंग टू बॅक टू सायकलिंग रादर विथ दीस पर्टिक्युलर प्रोग्राम अशे जे लोक पळयता सध्या जेंकां करपाक जाय सायकलिंग ऑन अ कन्सिस्टंट बेसीस तांच्या खातीर तुमची मेसेज कितें आसतली माय मेसेज टू ऑल द पब्लीक दॅट if you all don't have a bicycle, so you please buy it and do your regular workout, because in today's world fitness plays a very important role. So if not road bike, so at least MTB or any other normal bicycle which can be affordable. So please buy it and do your routine fitness, which is very important. What are the pros and cons of cycling? प्रत्येक गोष्टीक बरी गजाल आसता आणि वायटूय गजाल आसता. How do you evaluate cycling? Cycling म्हणलें की आता it is long distance. You have to stay away from home. So for 600 kilometers and all, you have to stay 2 days out. So मातशें फॅमिलीकूय तुका सांगचें पडटा. That is the only drawback. And close म्हणलें you can enjoy with your fellow riders. You can see places. वेल हे असले आमचे सगळे सायकलिस्ट जे आमकां जॉईन जाले ऑन वर्ल्ड सायकलिंग डे जस्ट टू सेलिब्रेट दीस डे बट एक इम्पॉर्टंट गजाल इज आय थिंक आयुश्यान खंय तरी वी हॅव टू टेक अ पॉज जस्ट टू इवॅल्युएट आवर थिंग्स जस्ट टू think see the things that are around us बट म्हाका दिसता सायकलिंग गिव्स अस दॅट ऑपॉर्च्युनिटी पॉज न घेता एका स्लो पेसीचेर लायफ एन्जॉय करपाक हांव बरेचदा विचार करता जेन्ना आमी घरा कडच्यान भायर सरता कामाक येवपाक तेन्ना आमी बरेचदा काही गोष्टी नेचराच्यो म्हणा किंवा क्लाउड्स म्हणा किंवा डोंगर म्हणा किंवा बर्ड्स म्हणा खुबश्यो गोष्टी आमी पळयता बट आमी ज्या स्पिडीचेर आसता त्या स्पिडीचेर आमी थंय रावप इज वी थिंक मे बी इट्स अ वेस्ट ऑफ टायम बट सायकलिंग जे आसा सायकलिंग गिव्स यू दॅट स्लो पेस just to enjoy and evaluate the nature that is around. I think अशा प्रकारचे वेगळे हॉबी जर आसा तुमची तर आय थिंक यू आर व्हेरी लकी खुबशे जाण हांव एकूच मेसेज दिवपाक सोदता ह्या प्रोग्रामाच्या माध्यमांतल्यान की जे सायकलिंग करता ऑब्वियसली आय रियली अप्रिशिएट यू गायज यू आर डुईंग अ कमेंडेबल जॉब वन सेकंडली ज्यांच्यांनी ही ऑपॉर्च्युनिटी घेतल्या की सायकल हाडल्या बट अजून म्हुर्त लागना की सायकलिंग सांजचें करप सकाळी करप दनपारां करप की आपल्याक वेळ मेळना तांच्या खातीर हो मातसो वेकअप कॉल आणि पीपल लायक मी ज्यांचे आज खंय तरी ल्हानपणान आमी सायकलिंग शिकल्या आणि फुडें आतां चित्ता आमी केन्ना करपाची तसोच परत म्हुर्त लागना त्यांच्या सगळ्यां खातीर ही ऑपॉर्च्युनिटी असली ह्या वर्ल्ड सायकलिंग डे आणि ह्या कार्यक्रमाच्या माध्यमांतल्यान जस्ट टू वेक यू गायज टू टेक अप सायकलिंग अँड एन्जॉय ऑब्वियसली सायकलिंग अलॉंग विथ नेचर सो हो आसलो आमचो सायकलिंग स्पेशल गायज अशेंच आमी वेगवेगळे स्पेशल डेज आणि वेगवेगळे प्रोग्राम तुमच्या मुखार घेवन येतले तोपर्यंत पळयत रावात प्रुडंट